Ndeka nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose, amahoro y'Imana n'abane nawe. Ingendi Prophet Manivuga nejejwe no kugutumira mu materaniro ku munsi w'ejo wo kuwa gatatu. Amateraniro azabera hano Nyabugogo aho bita mu Gasyata ku Gataje. Na materaniro azaba arimo imbaraga z'Imana. Hari ibintu wasengeye imyaka myinshi igihe kirekire biranga. Vaye duhamagara Imana ku munsi w'ejo, Imana igukureho agasuzuguro k'abadayimoni. Ntabwo ari wowe wasinyiye amarira, ntabwo ari wowe wasinyiye guhora muri ubwo buzima. Abantu bose bagufasheho ijambo, abantu baguhimbye amazina bashaka bitewe n'igihe umaze mu kigeragezo. Ariko reka nkubwire ngo Imana ihaza agasuzuguro k'abanyamahanga ku buzima bwawe. Imana ije gukubita imbaraga z'umwijima hasi, kugira ngo abari bategereje kuzandagazwa n'icyo kigeragezo batangazwe n'ukuboko kw'Imana kugiye guhagarara ku buzima bwawe. Ndagira nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nubwo abantu baguhagurukira bakakuvuga, bakagusebya, bakakwandagaza, ariko ijambo Imana yavuganye nawe iracyari hagazeho mama. Ijambo Imana yavuganye nawe iracyaririnze. Ndagira nkubwire ngo impamvu Imana itaragutabara, ntabwo Imana yagutabara utaraseba. Imana igire kukabanza ugaseba, abantu bakakuvuga uko bashaka. Imana yazavuga ijambo rimwe igacecekesha amagambo igihumbi abantu bavuze. Reka nkubwire, ntabwo Imana yagutabarira ku musozi utasebeyeho. Imana izagutabarira aho wasebeye wa mukobwa we, aho niho uzambarira agatimba. Buretse kuva muri iyo karitsiye utarasubizwa. Reka Imana ibanze gutabara ikwikira abadayimoni. Hari ikintu nkundira Imana, iyi Imana itaragutabara ibiguhaya ko kubakinga ku maso kugira ngo utandagara. Imana ikaguhereza umubyibuho bakagira ngo urya ifiriti n'inyama, inzara yarakwishe. Vaye dusenga Imana. Hari ukuboko kw'Imana kujya guhindura amateka. Mwibutse mwene data, iyo umuntu atinze mu kigerageza aranduranya, iyo umuntu atinze mu butayu arasebanya, iyo umuntu atinze mu kigerageza imyaka myinshi bituma arambirwa n'Imana. Ariko Imana yatabaye Zerubabeli. Imana ikavugana n'umusozi wari uri imbere ya Zerubabeli. Ndakurahiye ukuri kw'Imana, Imana igiye kuvugana n'umusozi wawe. Imana yabwiye Zerubabeli, iramubwira ngo va muri izo ntambara nzihagararemo. Umva, Imana ivugana n'umusozi wa Zerubabeli. Imana igiye kuvugana n'umusozi wa kanseri umaranye imyaka myinshi. Imana igiye kuvugana n'amadeni ufite. Imana igiye kuvugana n'iyo diyabete. Imana igiye kuvugana n'uwo muvuduko w'amaraso. Abari bazi kugiye kumwara bagiye gutangazwa n'ukuboko kw'Imana, nubwo kutagaragara ariko Imana ikaguhereza inzobe. Wabuze amavuta yo kwisiga bakagira ngo wisiga amaviti. Ndashimira Imana iyo itaragutabarira guhisha. Nawe yaraguhishe. Ibuka cyagihe ugiye kumwara, ni Imana yahabaye. Uri kwa muganga ugiye kubyara, hari igitanda wabyariyeho, hari abadamu bakiguyeho. Mpamvu utakiguyeho n'imbabazi z'Imana. Reka nkubwire, Imana irambiwe agasuzuguro k'abanyamahanga ku buzima bwawe. Imana irambiwe amazina abantu bakwise. Imana irambiwe gukora ntutere imbere. Dore uracuruza ntutera imbere. Wagiye mu mahanga, ujya muri Amerika uzi ko ugiye gutera imbere. Uyu munsi nta n'uwakuguza amadolari ngo uyabone. Nukubera iki? Ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya kandi warageze i Kanani. Imana igukureho umwanda w'abadayimoni. Imana igukureho agasuzuguro k'abadayimoni gatuma udatera imbere nk'abandi. Ntawe bitabera nawe byakubera mama. Nawe washingira nk'abandi. Nawe wakora ubukwe mushiki wanyu.